Исәнмесез. Хәтерлисездер. Минем исемем Марат Камилович. Мин шушы искиткеч элитный мәктәпнең директоры. Аллага шөкер, безнең мәктәпнең бюджеты тәртиптә. Монысы өчен сезгә рәхмәт, хөрмәтле ата-аналар. Килүегез өчен дә рәхмәт. Сез белгән сәбәпләр аркасында без бу җыелышны ясамый кала алмадык. Белгәнегезчә, мәктәптә соңгы арада янгын чыгу очраклары ешаеп китте. Борчулар барсы да тәртиптә. Мин сезгә барсын да башымнан сөйләргә тиеш. Безнең мәктәпкә 2 яңа укучы килде. Миша һәм Костя. Kızlar olan kızıl fıbatlıdır. Әле иртәрәк. Düşkə qədər kızlar olan kısmıysın deyil. Belki onun şeyinde bu предварительный лаз gelip sanalar. Siz hele şeyden şüphələr ezəsini yavaşlayın. Bir koyuşan da kırılamadı. Ol bizde yargı stavkına şamakay olup işlik. Wow. Benim üzümden dolu kalma şamakay direktiler. Onun kulu boş değil. Şumal senin koluna kısa oldu. Selam. Liza. Dağıl meni tutkaladı. Başlıklı bu dağıl meni Benim bilen varsa da silah. Şapkayı gelme silah şeşe. Şiver şuna kadar sonra yıkıp şundan nerse bulan. Ben. İki. Bu yılı başlanmaqda işkine siz indi nəsə tüpürüş almışsınız. Nəsə buldunuz da? İsəmisiz. Biz siləşdik mi? Bir fikirgə keldinizmi? Bilmeyim kilgenler mi kalsın? Siz bir fikirge kildiniz mi? Sizlə yerdən verəm.
барса да яхшы, рәхмәт. Yaxşı. Алайса сіздің менен таныштырып кетейін. Танышу дейінді, ашыларды. Синен, біраз ғабына төсексің. Хайырлы ертең класс. Сіздің менен көрішіп шадым. Біздің класста екі яңа оқушы. Миша, Костя. Шулай деп айтсам яғни? Әйе, Миша һәм Костя. Алар бізге ерақтан келгенде, башқа мектепте, башқа программа бойынша оқығандар. Бізге бір-біріміздің аңлар үшін қыдыр уақыт керек olur. Зинһар үшін, яңа классташlarımızға яхшы мөнәсәбәттә булыгыз, ярдәм итегез. Сорауларыгыз бармы? Әйе, güzel. Миша һәм Костя, үзегез турында сөйләп китсәгез иде, без бик шат булыр идек. Мин нәрсә әйтергә дә белмим. Ә Костя? Хәмидә нәрсә булды инде бу? Йықылар алдынан, қыдым, деген Семен, bu sözlerden eminim болашағында да көрмелердіңіз. Дәрежеңізді боласыз. Миша, әйтер сөзіңіз бар ма? Сәлем. Минем абыем сөйләшми, ләкин калганы тәртиптә. Курыкмагыз. Сорауларыгыз булса, зинһар өчен миңа бирегез. Шулай ук сез безгә хат та яза аласыз. Әгәр дә ул ачылу булмаса, җавап бирәчәкбез. Рәхмәт. Торырга буламы? Әлбәттә. Аңлашылды мы? Яхшы, алай булгач эшкә тотыныйк. Дәрес бетәргә 25 минут калды, тиз генә эссе язабыз. Гадәттәгечә почтама җибәрә аласыз. Тема: явызлыктан ничек сакланырга. Берәрегез теманы тактага язып куйгыз. Миңа күләме мөһим түгел, төп буй фикерләрегезне генә язсагыз була. Иртәгә фикерләшеп алырбыз. Сорауларыгыз бармы? Яза башласагыз булды. Қолағыз ұзын болса, сындырам. Аңладыгыз мы? Явызлыктан ничек сакланырга? Һәм шул вакыт. Учебная тревога. Тыныш кына әйберләрегезне җыегыз да урамга чыгып китегез. Так, текстларыгызны зинһар өчен кичкә кадәр миңа җибәреп торыгыз. Төнгә кадәр сузмагыз, мине яклыйсым бар. Чыгабыз, чыгабыз. Чыгабыз. Асты чыгып, юк, минем. Чыгабыз, минем эшем бу. Бажар! Бажар! Хөрмәтле Әйе, пожар булды. Пожар түгел инде. Малайлар мәдрәсәдә шүпшиләр янган, кабахәтле. Сәбәк тапканнар да шунда ташлаганнар. Дип уйладык башта. Анда пластик, шуңа күрә нык төтен булган. Без куркынычрак дип уйлаган идек. Яңа малайлар, әйбәтләр ияләшәләр. 5 минут эчендә башы белән сугышканнар. Лизаның күтен тотканнар. Мин үзем күрмәдем, Лиза шулай ди.
Аларның 7-нче мәктәпләре инде. Алар кайда гына булмасын, бөтен җирдә баба! Софья Алексеевна аларның яклаган. Анысы миңа ау җитеп инде. Ну, минем элекке хатынымның характеры үзенчәлек. Үзенең кыскасы, бу янгында мин шул яңа малайлар гаепле түгел микән дип шикләнә башладым. Чөнки алар әллә нинди сәер. Менә үземнең әссе белән менә нәкъ шундай кәчеләр иде. Кайбер әйберләрне бары тик явызлык белән генә җиңеп була. Мине гафу итүегезне үтенәм, Софья Алексеевна. Бу бик авыр була. Сез мине шешәләреннән чыгардыгыз. Сез бит үзегез җиңел провокация сез менә кабул итеп алыгыз. Мин моны сездән сорамадым.
Sizde ol bulay da жетерлік. Мен сіздің фикіріңізді сөзлер білән дәлелләүгезне көткән идем. Перформанс белән түгел. Шуның өчен не зачет. Мин җиңелергә әзер идем. Димәк, бу син язган херня. Нәрсә бу үзе? Пашечканы кабылмагач херня дигән сүзме дия? Сема, синише! Нишисесе Семен! Болай дәвам итә алмый. Сез сукырлар түгел. Кай беләбез телсез генә. Авызыңны яп, Семен. Менә нәрсә. Сез сукырлар түгел. Барысын да үзегез күреп торасыз. Минем кебек мәктәптә сезнең белән бер укытучы да сөйләшми. Мин сезнең белән уртак эшебез бар. Без бер-беребезне аңлыйбыз дип уйлыйдыган идем. Сездә армиядагы шикелле дрессировать итәргә кирәк дип уйлаганым да булмады. Армия кирәк икән булыр. Тагын бер көнне. Дәресне язса да шулай беләсез икән. Мин үземнең вакытымны сезгә сарыф итмим. Сезне башка укучылар кулына тапшырам. Бүтән кабатламыйм. Бүгін дә дәрес тамам. Келесі аптада очрашабыз. Оттыр ялларсыз. Әйе, Лиза! Бер Семен аркасында барыбызны да җәзалау дөрес түгел. Без аның башына кереп утыра алмыйбыз. Дөрес. Сез коллектив. Сез мәктәптә укыган вакытта сезнең барлык проблемаларыгыз да уртак. Шуңа күрә бергә сөйләшегез, фикерләшегез. Сез бит акыллылар, иң яхшы класс. Мин сезгә ышанам. Шушыны теләгән идем, клоун. Пашечка, кадерле. Басып торырга авыр түгелме? Ким ят ялма. Менә нәрсә эшлисең син, ә? Миңа бармы? Хәзер үк барып калып китмәкче. Шулаймы ничек итеп мәҗбүр итәсең? Чәчең белән идән себергәндә телисең. Юк, Пашечка, теләмим. О-о. Семен, Һәм шул вакыт София, сен Семен, гафу итегез. Мин хаклы түгел. яхшы. Килештек. Таныштык. Әйдә, чыгабыз. Чыгабыз. минем элекеге хатыным искиткеч педагог. Гомеремдә дә аңардан шикләнгәнем булмады. Семенның аңа гашыйк булганын белгәч, бу ялганда Семен чыгармый микән дигән шик туды күңелемдә. Юк, сез уйлый күрмәгез, көнләшкәннән түгел. Хәтта София Алексеевна үзен бик сәер тота башлады. Гомумән, мәктәптә сәер нәрсәләр бик күбәйде. Рита, менә дигән укучы, Бундеркинд. Теге ике яңа укучы белән шуала башлады. Күңелемдә шик туды. Ританы бозмасалар ярар иде үзләренең сәерлекләре белән. Озын сүзнең кыскасы, мин хәтта Ритадан да шикләнә башладым.
Французский ойында şu херняны үйретсер, әйбәтрәк булыр иде. Король, минем исемем ничек була? Сен өзің ойлап таба аласың. Чынлап ма? Рита. Рита. Bu нәрсені аңлата? Костян, сен өзі біздің кіші дейік. Не үшін бір-бірін тұтарға керек ол? Әнеге тұтмасқа? Леншік біріне? Сәйір ме? Леншік кім әлі? Бүді күшті өзіне қоғылғандарын yoratмы бейді? Мұға құрап тұру да леншік. Сәйір деп екіміз ол. Әне, ұрамда ұшып тұрушыларға құрағындаға кірді. Сұм, шетке бұрылып болады. Бұл болмай. Жиренгі жиреке бір-біріне қорейсың. Барысында шын қадар ұшын шығарғаш, не үшін сіз бір-біріңізді тұтқалайсыз ол? Біз шулай сөйлешіміз. Соңғыраулар төледі барыш, ейсі карточкаларға язып орынлашы була. Біздің планетада ишарелер білен сөйлешуге ярамай. Аңламадым. Ой, ортығын сөйлеп ташладым. Сөйлеші ордасың? Біз кішкене уақытта Костян сөйлеш білмейін, көрмейді. Нендейдер юлларында бірға керек еді. Әне көрмейдің? Әне наркотикалар қолданған болып шыға. Ол құланайды ма соң? Білмеймін. Сен қазір көресің ме соң? Біздің интернаттан алғаш берген мен операция жасап бұлай екеніне бар шыққанды. Несі кемген? Шәп, демек сізді осы ромаға алғанмы? Сіз шушы мектепке әлегір олдынан сіз интернатта яшадыңыз ма? Вот рахат сізге! Мен міне шушы класқа әлегір үшін 2 ел тырыштым. Әйе, бізге бик рахат. Бәхет елмайды, әйтеу. Ой, ғафу етіңіз, оқымақлық айттым. Яра, Рейда, үйретіңіз мені. Дүрсіңді айткенде нәрсеге керек болсың, а? Мен барысында берерге яраттым. Бірді дұрыстыққа ұқсамаған. Сіз өзіңіз дұрыстыққа ұқсамаған. Аңламадым. Мен сіздің туында, сіздің кібі кішілер туында видеолармен көп қарадым. Мен олар ішітмелерді, көрмелерді. Сіз оларға бірге ұқсамаған, әлі сіздің тіліңіз де оларға ұқсамаған. Қыланасыз да? Рита, көз алдымен ұғал әлі. Көзі кеттік. Көзі кеттік. Костян. Костян. Нердесің бұл? Иде. О, әбу не? Әбу келіштік? Бұл өзіміздікі ғам сөйлешіп деген аңлатты. Мен оладым, өзіміздің кіші, мен өзіміздікі, сіздікі, іштесің, өзіміздікі, сіздікі. Ғафу еттігізін де мені. Я не ішледігізсің сізді. Сіздің тілде ғафу еттігіз нешік бола ол? Бұт йоғыштың, а? Міне бұл ғафу етігізді. Қайғын ортақлашында жаза бұлда. Әбу келіштік деген аңлатты. Ага. Добре, 50
Мындай кунакларга каршы болмасаңыз. Біріншіден олар норм. Екіншіден олар өмірден соң қайталар. Семенна сіз білесіз, ол қаршы келмейшек. Әйде кеттік. Олайса. Әйде, Костя. Одан бір автомобиль. Өмір бойы абысы білен елге еләшкендер. Бәлки ул олар яратады. Бұл мүмкін түгіл. Біз барымызда анан олар. Ләкин біз анашамыз бұлай. Михаилға февральда 18 тула. Оба, шыдылапма. Өз шағына қарамаша білді. Еше перекенсің мұнда аласың. Абысы артынан қарап ерейдік көресің. Қызық түгіл еш. Мен енді қазір бұл мектептен ешлерге екенін білмеймін. 18 туылға шып керекті. Бәлки аның үшін бұл яңа алды. Хәріфлер, санлар. Юқты, мұнда нешіктір кірділер бе? Нешік кіргендерін айтайын мен? Алар позвоночныйлар. Әсінерсе біз позвоночный мен. Кімдір директорға шылдыратқан да оны бақышқан шулардың позвоночный деп ертелі. Алар қазір менің дағымдарды қыраққа шуымды шығара башладылар. Біз бұл мектепте кірін үшін көп ақша құтпеп күш түттік. Біз... Ну, әттейін. Кстати, сылардың әтейіндерін көріңіз бар мısın? Yok, алар жиылышқа да келді. Гузя, қойып білесің сен барсың да? Күш білімді, күшіккенің бар? Бар. Қорақ сәлі бәрке алар. Өздері кетірді. Сен өзің бұға шанасы мısın? Ладно, мен кеттім. Арақта, сен тут алышқа ма? Әйе, бәрке сенен білем. Сол, келесі. Бар! Бар! Дүрт атна ішінде дүрт яңғын. Әліге де бауышқылар қыды. Әгер де шын яңғын шығып, бірер сізге көрсен. Дүрбі. Шуңа көреміз мектепте дағын дружбені бұлдырдық. Hər кластан жауапlı kişilerini bilgiledik. Üzerine grafik düzüp mektepli patrolyerini getirge koştuk. Bizning mektepte en yaxşı hem en sifatlı agnituş edirler. Siz oyunu görmeniz, korkuluşsuzluk. Yağından bizde barsı da tertipte. Lakin narod družina o'z işin boshqarib chiqa olmadi. Shunga ko'ra, qadrli ota-onalar, sizning yardamingiz kerak. Namuslu o'qituvchilar bo'la turib, biz sizning bolalaringizdan so'rab ololmaymiz. Durusraga olar o'zlari bosh tortdilar. Hatto сөйләшә bilmay turgan Kostya da yo'q deb javob berdi. Yo'q degan so'zni ayta bilayotgan. Situatsiya kontrol ostidan chiqa boshladi. Şuna göre biz gражданlar kiyimindeki politsiyalarını yollab mektepte patrulyerini koştuk. Кстати, кызларга бик киши берәләр, менә егетләрне озак
Мен аңдылар шамы мен шымай капырылғанларды яратам. Сема! Все! А сина бит корта бойларышы! Нәрсе? Софья Алексеевна яратып бергеніңні барыбыз да біле. Сем ғафует, ләкин бітім мектепте білем оның турында. Софья да біле. Яқмақсыздар. Мен малайларды яратам, аңладыңыз ба? Мен Петя. Алай деп ойламайым. Siz onun konsertlerini kurganınız var mı? Ulalaytırıp özünü Rus dilinde ya edebiyat dersinde gına tuta. İngiliz ya fizika dersinde şort tutkanı kurganınız var mı? Yok. Hey, gidelim ona. Koşanın içime de peşime elerim yüzünüzü. Nişan çilemden olaydı bu sizden. Şiden çime. Bizge bunda da Nerede konuşuyorsunuz ya? Nerede konuşuyor? Siz de bile şurayı basıktan idilerine. Siz de boş burunla kullerine. İskipke. Jesu Christ, siz boş burun kumulina ha? Senin de bütün işler bütün işiminde tutarıp yırtmayayım be. Urotlarsız. Nerede buradaydı o dadam? İşkine giden insan. Mına bu turda bir nerse bilir gerek mi? Yok. Yoktur. Yok. Şöyle söyleriz. Tezgine klasta 45 var yazarız. Hey de.
Соня. Ахлаклы бумара. Ну я yapsınlar mektepini. Şart demek gerek. Otanlar könütünü mega şoldradılar. Alar buruştular. Nerse dip cevap verip binalar. Bugün dima kuşka. İrtega derse. Bomba alıp gelirler mi? Синен сәтәп кимитәсен. Kuvarma gerek. Нинди сәбәпләр аркасында? Әйе, малайлар йолдызларга күренмиләр, ләкин бик акыллылар күренеп тора. Кстати, yardım çıkarmışım. Bir kapıldı. Hemen yavaş yapılar bu işe şey. Uzaktan izler oldu. Kameralar etmeyin. Акыллы булу улика икән. Көтү мәктәпне куарга кирәк. Без бит диваналарны тотмыйбыз. Alar kilgeçe eyletlere ortada. Alar kilgeç başlandı. Бу ялган корреляция. Син бит аларны былай гына үзеңнең уйларыңа гына таянып куып чыгара алмыйсың. Вообще-то kual. Alarını sonundan bana taptılar. Проблемалар була икән, ата-аналар кем булуга карап тормыйм дидем. Менә ничек икән? Әйе, алар белән проблемалар бар. Гаеп алардан түгел. Без балаларыбызны дөрес тәрбияләмибез. Шуңа күрә безне балаларыбыз булмады. Эшендәге бук дулкынып күтәрелеп шартлавы бар. Соңрак сөйләшәбез. Дәшмә! Дәшмә! Куып кына кара! Мин алар Куып кына кара! Стоп! Әрләшә башлаган чыгып китү. Без айга чыкканда да шулай öğrenmiştik. Ул чыкты да. Аннары бөтенләй чыгып китте. Аның каравы әрләшүләрсез мәктәптән дә китмәде хәтта. Ну анысы Марат Камилович, сезнең хезмәтегез түгел инде. Юк. Анысы минем хезмәт түгел. Синан. Дарулар йоткан. Мәктәптәме? Сән дә Син. Шакалырсыз калган. Мәктәптә түгел маратыр шул. Мәктәптә булмавы әйбәт. Аллаһ шөкер. Менә бүген яратқан җирем. Иң кызганычлы шул ки, сез үзегезнең кызыксыз һәм юләр икәнегезне аңлар өчен шул кадәр кызыксыз һәм юләр. Менә монысы да шәп. Бәлкем, минем хатым пафослы булып тоелыр. Ләкин мин моннан курыкмыйм. Чөнки тупас булу бик җиңел. Барысыннан да көлеп йөрү дә авыр түгел. Иң авыры җитди сөйләшә белү. Менә монысы ичмасам аталар өчен сүз бирәм. Менә нәрсәсе кызыксың моның, аңламыйм. Чөнки синең белән Валя күңелсез һәм син аңгыра. Ой, гафу итегез. Безнең бит бүген югары эшкә сөйләшәбез. Без чыннан да урынлар. Гүзә, Мусяның шундый нечкә күңел икәнен белмәдек бит инде. Без чыннан да урынлар. Ритка! Ритка, ни хәлсин? Ярыйсы. Рәхмәт. Ә монысы сиңа сәлам. Менә монысы нәрсәне аңлата? Монда синең ни эшең бар? Рита, минем дә беләсем килә. Аның минем колагыма да кагылганы бар. Беркем сиңа кагылмады, Валя. Уйлап чыгарма, ана.
Tutkavuşlar seksine tağın bir öpüsteli. Паша, кстати, семейный рисунок. Кстати, Паша, bu isim sana bir de gelişe. Әйе, өзі менен бізді шулай таныштырды бірінші. Bir-birine de sıkmadı. Sen durma. Sonya, teyze. Uzoq сөйләшеп тордык. Минем сезгә бер генә әйтәсем килә. Шундый вакытларда кеше вакытларча оят күренсә дә, ул бары тик үз-үзен күрсәтергә уйлый дип уйласагыз да. Ул моны йөрәге әрнегәннән эшли. Мин сездән үтенеп сорыйм. Бер-берегезгә игътибарлырак булыгыз. Зинһар өчен. Siz niye? Yarısı rahmet. Rita, siz nechuk o'ylaysiz? Bu vaqtda Semyon yoniga borib qaytib kerak bo'ladimikan? Kerak tug'ildi. Aytdingiz nimasi bor? Misha, Kostya, sizni bu qahar soqqan pojarlarga bir niyada qatnashimiz yo'q edi. Yok. Yok. Kost, sen yurtdan boshqa so'zlar bilasizmi? Yok. Biz kichkina vaqtda bu bir kerakli so'z edi. Boshqasini o'ylata olmadim. Tag'in bir so'rovim bor. Misha, Kostya, sizni bu maktabda o'qiysiz keladimi? Bizning o'qiyimiz kela. Bo'g'ay. Yaxshi. Olaysa, tilaklari bo'lganlar uchun bir necha master-klass o'tkazishga kerak bo'lar. Olmadim. Ana shuni bo'yicha. Şef. Başta bizim klasta bir güne güler sımak var idi. Hazır klasımız bilen güler sımak bulup yürüyüp mü? Паша, Karşı kilmeyim, koya var karşı kilim. Eğer biz var bilen yürüyemezsek, biz bir nida anlamayacağız. Sen Allah'ı yaşarsın. Men qarshi kelmadim. Meni bilasan ki. Meni bilganingizda, Mish, agar sen bilan ishlashmasang istadim. Aytadi, meni qo'limni qismadi. Ey! Udan tutib, sog'inlardan. Agar siz tanishda turibsan, men bulay yuboraman. Aytolasa tanishamiz. Men Liza. Misha. Boshdan shulay boshladi.
Hürmetli ota-analar. Min bir neydi anlamayın. Bu şuler tilde bütün mektep söyleşe başladı. Birinci klastan alıp 11'e kadar. Hatta okutuşular da. Ütenim soruyu, buluşanız annemeye. Kim yandırdı mektepni? Kim yandırdı mektepni? Kim yandırdı mektepni? Belki miydi? Sınıftaşlar yarışı. Eğer resmi, hazır eğitim biraz. Kıvamın benimle. Yok. Min arkadaşım, artist. Kстати, min atelmoyum. Yıklar alından kalan o kadar mı? Derse vakti. Әмине былай дейді. Әти-әнилер мені Америкадағы Голландия мектебіне оқуға кірттілер. Мен анда режиссер булырға оқыдым. Ләкин миндә андый талант ачылмады. Һәм гомумән миңа Америка ошамады. Һәм мин Казанга кайттым. Хәзер үземнең баллы, татлы әйберләр җитештерә торган кондитерлар шелтәре ачып җибәрдем. Һәм бөтен шәһәрне тәмле тәмтымнар белән тәэмин итәбез. Әтәйнең булыштым ашырга. Юк, мин барысын да үз көчем белән тырыштым. Эй, син нәрсәсең? Син кайда хәзер? Валентина Сергеевна беренчедән. Опа! Икенчедән минем барысы да тәртиптә. Мин пластик операциялар ясаучы клиникада главврач булып эшлим. Почти замужем. Алайса безнең антистан килеп китә. Һәм мин кияүгә чыккан идем. Безнең матур кызыбыз туды. Ләкин минем ирем эшә башлады һәм мине кыйный иде. Борчылмагыз, мин аның белән аерылдым. Кызым бик матур, әтисенә охшаган. Без бик бәхетле. Миңа килгәндә мин нәрсә? Үземнән әллә дәрәҗәле кеше дип әйтә алмыйм. Татнефтьнең төп офисында эшлим. Өйләнгән. Гастроля geldi. Ашкайсың? Нәрсе бар? Мин мәктәпне бітіргәч жоғары оқу йортына керәсем килгән. Тик юләрдәге маркасында экзаменнарны батырдым. Әтинең ачуы чыкты һәм ул мине армиягә җибәрде. Армиядән мин килеп кайттым. Так, кайда безнең син? Мин белгән кешенең экстерны мәктәбенә тәмамладым. Педуниверситетка укырга кирдем. Кияүгә чыктым. Озак кына безнең балаларыбыз булып торды. Ләкин без
knocking now upon your door. They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Forgive us now for what we done. Started out as a bit of fun.